Hi guys, onani fulufelo rita the blogger guys. Nendo vuya namusiro dafo isaphandana na vutanzi ti ri isaphandana na vutanzi vutswa vono ku thoma pasi ndi vutanzi ha Rofhiwa Nethonzhe. Rofhiwa Nethonzhe ndi mungana wa mufu ati Rofhiwa u kusumisiro ene nga 27 o viziwa nga mufu ri kha ri tori phatini ya mungana ya mukomana wanga uri va xiswika ngeni phatini va tangana thendu ya phatini ichi ri 5 o'clock ene na mufu na vhaṅwe na memulu wa mufu va vhuya nga taxi va vhuya Siḓou vha tshi vhuya vha isa phanḓa na mahalwa muhumbulelo upfhi vho dzula hanefho tsini mara muhumbulelo vha sa khou nwa ngori muhumbulelo a si muthu wa mahalwa then vhone vha isa phanḓa na u nwa mahalwa vha tshi khou nwa ngo to ralo uri ene a neta a ri hai nṋe ndi khou ḓi eḓela a tshi eḓela nga murahu nyana sa tou fhela tshifhinga tshilapfhu o eḓela a ḓa vusiwa vhudzwa upfhi a ri tori nyaga mufu o xela uri ene a tshi vuwa thoma ngo ya bathroom oyo musedza na bathroom ya main bedroom a tshi yo tsheka vha hafhi hai mulitsheni hafho ha ngo ya hone ngori o bva a tshi ri khou yo renga halwa a ri haningei mahalwani uri vha bva vha ṱuwa ene muhumbulelwa na Hilda vha ṱuwa vha ya Gogosi vha ṱuwa vha ya Mushavhini hafho fhethu hoṱhe Gogosi na Mushavhini vho swika vha tou khona ngauri ho vha ho no vala then vha fhira vha ṱuwa vha ya Viki na Regi vha tshi ya Viki na Regi vha swika vha vhudzisa uri mufumakadzi wa mufu hone wa muhumbulelwa hone hapfi hai haho muhumbulelwa upfhi a tsa ṱuwa ya vula mavothi a dziṅwe dzi rumu a swika murahu vha dzhena hangeni Gogosi na Mushavhini a vho ko tsa na goloini ngori already ho vha ho no vala ati so vha tshi vhuya vha i vhuyela yana dzheniwa yani vha dzhena yani muhumbulelwa upfhi a vhudza vhaḽa vhavhili a ri tshimbilani munyaga maneighbor avhala vhavhili vha ra kanyela dzi thavhula ra ṱuwa sila ra ṱuwa ra ya maneighbani ri tshi swika maneighbani hangeni ri fanela u dzhena muneighbor wa thoma ra wana hu sina muthu wa vhuvhili muneighbor a bva na ine a thoma nyaga uri thusa ri tshi tou dzhena kha muneighbor wa vhuṋa ra vha ri khou ṱangana nga muhumbulelo a vha a khou ri bvesa a vha a tshi khou ṱoḓa uri ri ṱuwe ri ye gai ri ye mapholisani ri yo vula case ya missing person vha muvhudzisa uri iwe wo songo tshuwa hano tshipfu tshipfu ri khou nyaga missing person ara ana ndo tshuwa ngori o vhusi kale kale a bene ndo vuwa ende ho vhusi kale kale ndo fhambana nayo muthu uri nṋe ndi tshi eḓela mara ra ḓi ṱuwa ra yo vula case zwezwo ro no swika haningei ri khou vula case ro no i vula nda mbudza muhumbulelwa nda ri muhumbulelwa wa u sa founeli muneighbor a ya nyaga hangeni hayani ṱhamusi ḓo vho uri muhumbulelwa a kona u founa a tshi founa uri ene ha ngo zwi pfha conversation ya muhumbulelwa na muneighbor houḽa o vhona no khou pfhi ngeno o vhona tshitombo ene o tori a tshi ri a vha khou vhudziwa uri upfhi mufu wo wanala mara uri o wanala kha state tshifhio ene uri o vha sa ḓivhi then a ṱuwa vha ya yani vha tshi swika yani ene muṋe uri nda dzhena nḓuni nda ya nwa maḓi ndi tshi khou nwa maḓi nda vha ndi khou vhidzeliwa nga litshani uri mufu o lovha u maḓini u dindini uri ene ngauri a vha khou bva ha ngo vhuya a sendela na u sendela vha vhudzisa uri zwino ni tshi haningei vho Viki na Regi na Gogosi madakani no dzhena ana na setsha uri mufu wanga vha okay anga a madakani vha ri witness ari hai a ri ngo setsha ha ri ngo ra dzhena madakani vha dovha confessa vha confirma vha ri ni uri muhumbulelwa ha ngo vhuya thoma setsha dzharaṱani ana vhewe a ri ndi ri hai ṱhamusi o setsha nne ndi tshe ndo eḓela mara ana nne ha ngo vhuya thoma setsha dzharaṱani hai vha ri okay hai ndi zwone zwi amba uri distance vha muvhudzisa na nga dzi distance a ṱaṱutshedzo na nga zwi distance uri distance dzo vha muḓini dzo tshiya Gogosi a dovha explaina na nga tshitenzi tshilani uri ene u dzula tswinga fhedzi o vha a tshi dzula hanefhaḽa muneiba vha tshi khou muvhudzisa nga nnḓu uri nnḓu iḽa u a i pfhesesa na uri yo dzulisa hani ara nnḓu iḽa ni a thi to i ḓivha zwavhuḓi ngori nṋe nda tshi tou vha muneiba vha ri hai u tshi ri muneiba ri ṱalutshedze zwavhuḓi a ri ndi ane muneiba ro khathekana nga dziraṱa vha mufha zwinepe zwiḽa zwe vha vha fodela tshiḽa tshifhinga vha tshi ya ngei khothe i tshi ya ngei vha ri ri sumbedze uri wa u nga gayiwa hafhanoni a ri hai nṋe nda dzula vhukati rumu heyo thurumu yo vha yanga u guma nga December vha vhudzisa uri okay i tshi vha yo nga December ilo dindi vhuya ḽi ḓivhana a ri dindi ndi ya ḽi ḓivha vha ri ḽa ḽogolwa mina ri ḽa ḽogolwa uri ḽi khou ḓo ita ṅwe toilet ngauri hei ya vha yone yo vha i tshi khou so vha ri u ḓivha ḽa ḽi na maḓi na ḽo dindi a ri maḓi nga December nṋe ndi tshi ṱuwa ndo ṱuwa a hone maḓi ngauri ho vha hu tshifhinga tsha dzi mvula nga December vha ri okay hai ho luga then state tsha vha tshi khou sumbedzisa uri vhuṱanzi ho fhela ndo hangwa ati mathomoni hangeini ri tshi thoma ho introduciwa muimeleli muswa ene a khou bva kha mudau ene ne tshipise attorneys muimeleli hoyu muswa u khou ḓo vha a tshi khou thusana na
na defense vha khou sumbedza uri vha khou ḓa thuso. Then murena vha vhudzisa uri zwino ngauri oynoni muimeleli o ḓaho ndi junior yau, ri khou ḓo mu vhidza uri mini, ri khou ḓo vhidza uri iwe sa senior u khou ḓo thusiwa nga junior na. A vha khou ḓi amba hanefhaḽa uri hai o ḓo nthusa ngori ndi dzi attorney hedzi ndi dzone dzine dza khou briefa defense ya heinoni na kale na kale, so o ḓo thusa. Vha ri okay, zwi amba zwori o to no ḓo thusana. Vha ri hai avhaḽa vha vhudzisiwa vha state uri ni khou zwi fana zwino ri no vha na vhathu vhavhili ni muthihi. Houḽa wa state ari na probleme, zwi khou tou amba uri mini, zwi ḓo tou thusa uri zwi amba uri arali muṅwarene haho muṅwe ḓo vha hone isa phanḓa ngoralo nṋe a thi tou vha na probleme nazwo. Hai na khothe ya ri na ine a i na probleme, na musi vha ḓa vha vhaṱanu a hu na probleme. Ya hezwo zwino khothe ra bva hafhaḽa khothe ra dzhia breki nyana uri ya 10 minutes ya uri defense vha thome vha ḓi lugise na muhumbulelwa uri vha vhuye vha ḓi fhete cross examination. A ri tshi vhuya vha ḓa vha thoma u vhudzisa nga zwifhinga uri no ya ngeini na ya na nwa mahalwa, no thoma nwa mahalwa nga tshifhinga ḓe a ḓi amba uri u thoma nga 11 u swika nga 5. Ri tshi vhuya ri tshi vhuya ri khou ḓi nwa mara vhaṅwe a si tsha nwa, ra ḓisa phanḓa ri swika ra dovha ra isa phanḓa ra nwa. Hafho thi ngo vhuya nda tou pfha zwavhuḓi uri like yo yela gai mbudziso ngori yo vha na dead end, a i ngo tou vha na uri ho vha na uri i khou prove minute mara yo vhudzisiwa mbudziso ya so. And then iṅwe mbudziso heyo zwino ndi yone yo ita uri khothe ya. Then heyo mbudziso ndi ya statement tsha witness tsha ṅwaliwa nga mapholisa vha khou ṅwala ene vha tshi mu vhudzisa uri ene ha ngo tshi vhalulula iḽa statement, ha ngo tshi vhalulula ende ha ngo tshi vhala iḽa statement kana u vhaleliwa. So mara vho mu vhudza uri kha tshi saine a tshi saina. Then vha vha khou vhudzisa uri iwe u khou saina mini, a ri na ndi khou saina zwithu zwine nda ndi khou amba ngori nṋe nda ṱalutshedza. Vha ri okay, vha khou thoma u muvhudzisa nga statement. Then murena vha khou amba uri hai mara mini khou vhudzisa nga statement tshine muthu uri a tsha zwo humbula zwiṅwe ende zwiṅwe zwo tou ṅwaliwa. Hai a ri tou ḓa zwavhuḓi nazwo ri pfhe zwo uri mini mbudziso dzi khou uri mini like arali tshi khou tea uri a vhaleliwe statement tshawe then a kone u refresha memory wawe. Then vha tshi thoma then vha thoma zwavhuḓi uri okay ndi khou vhona hafha kha statement tshi khou ri iwe wo tshi saina nga 27 dza December mara iwe khou ri wa polisa nga 28. Hafho zwino ya vha tshi khou ḓo shosha zwino defense hafhaḽa uri ya wo zwi khou zwi fhela state iwe uri wo ya 28 uri wo ya nga 27. Then defense ya takuwa mari a khou objecta ngori obviously incident yo itea nga 28 a hu no ri witness nga vha yo ya ngei ya ita statement nga 27 hu uri lufu lwo itea nga 28. A zwi kona zwi khou tou amba uri mini ho khakhea date zwo khakhiwa nga pholisa. Hai na murena vha khou amba uri iwe u sa tou ita na objection nda ndi tshi khou ṱoḓa zwi amba uri hai zwithu zwi tou pfhala uri arali muthu a tshi khou ri ene no vhala ngo vhala zwi amba uri mistake wo itea wa date a si ene o itaho date mistake wo itiwa nga mini nga mapholisa vho ṅwalaho. Ende ri nga si mu hold accountable kha date ine a si ene o ṅwalaho. Ende ri nga si ri incident ene o ya ita statement nga 27 hu uri mafhungo o itea nga 28. Hanefhaḽa defense vha ri hai iwe murena u tonga iwe khou nyaga u dzhia side ya hoyu. Murena vha ri hai nṋe a thi khou dzhia side ya witness, nṋe ndi khou adressa iwe uri iwe u khou zwi bvisa hani uri a zwi konadzei zwine wa khou amba uri o ya ita statement ya 27 hu uri incident yo itea nga 28. Obviously zwi khou tou pfhala uri mini ho tou itea mistake wa mini wa defense wa mapholisa. Ende tshiṅwe hafhu u ḓivhe iwe uri zwo no khou tou nanisa iwe tou zwi amba zwavhuḓi zwo ntsisa nyana but I crave that word. But what is making the bread even more expensive for you, the defense, is the fact that she's saying that ha tsha zwi humbula ene uri o ṅwaliwa mini ngori ha ngo vhaleliwa. Ende nga hafha thungo a si ene o ṅwalaho. Hafho defense a yo ngo tou zwi dzhia zwavhuḓi ngori vha ri hai murena vha tou nga vha khou imelela hoyunoni vha khou imelela hoyu ṱhanzi mara vha ri hai na thimeli ṱhanzi nṋe ndi khou adressa iwe. Hai ndi zwezwo zwi nga zwiṱukuṱuku zwe nda ni farela zwone guys. Ndi ḓo dovha nda vhuya ngeni ri sathu u bva i tshi bva ri tshi tshaisa ndi ḓo dovha nda vhuya nda ni vhuyela na ṅwe video ndi zwone.